Difu Recreation Park along Rongner Kep Chondonarong Kanghu. SABF ke Jatum Tika West Karbi along Kahumri Dam. Naga Framework Agreement alam pen haflong ang suri-surirat kaching room. Karbi Prime Time along pen kadoko ipata kardom pajariklo. Nanar jiponik thabir tangton pen. Range Forest Officer Biodiversity Cum Recreation Range Karbi along West Division along pen Rongner Kep Chondonarong Ihupondet Pusi Recreation Park in charge Jameson Kropen kadyo sa perang angno nang pachini dun. Recreation Park along asai phula pen chokomara tumpen nang kithanto na teng pulo te kadoko pen rong strip kep an Chondonarong kanghotum ronglo. Bon sitami hadak keton ke la tum thengpi ki grab card tulong lok ajok kanghwa tum rong ner kep asi ponlong chot lu pusi pachini lapen lapu pherang ke atupen ajo keton ke lang mate security atum phan card pon hut nang kethan na teng pulote ajo wangta dangri security ke keton ke lang sai padopon patobe ajo keton ke lang aphadeng ke tang atum lake long kiti somali sikari tiso master road litulnat home guard lapen ripon bora master road tum henlo alang litum bang pliang mo pen ripon bora master road abangke live and death puta nang pachini dun anpart alang litum nang kethan na teng pulote lasoning ve ajo porphai krehini rajtim apor malom ke megjang wang belang kangho tum ada porphai hini pen porphai hini rajtim apor malom si ke bang tahai pusi nang pachini dun kanghu pondet chonra thengpia puthak officer in charge James Kropen kanghu pondet chonra thengpia puthak officer in charge Jameson Kropen ang kethan na teng pulote kadok kobe pensika lak krehini pen lak kriplian hithialong ador doji pusi pachini Kijupa gos kati nile নটা কাটিছে একটা নিব পাৰা নাই চন্দন গছ কেইজোপা কাটিলে নটা 9 জোপা কাটিলে তাৰ পৰা এটাটো ল'ব নোৱাৰিলে মানে হার পাই মানে আমাৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টি মানে হার পাই কিনি এটা মানে এটা পলাই গ'ল মানে কেইজন আহিছিলে বাৰু এটো মই গম নাপাওঁ কেইজন আহিছিলে গম পোৱা নাই মই এনে যোৱাকালি মানে দিনত নে ৰাতি কাটিলে ৰাতি ৰাতি ইয়াতে এনে আপোনালোকৰ সিকিউৰিটি নাথাকে নি বাৰু থাকে আমাৰ নাইট ডিউটি আছে আৰু সোমবাৰ মানে এনে ইয়াৰ বৰ্তমান ইনচাৰ্জ কোন হৈ আছে জেমছন কৰ তেখেতে কি হয় ৰেংকটো তেখেতৰ মই ফাৰ্ষ্ট Differong supi pencheng lo Karbiang long pen anadim ar koing kora kethom arni pharuing kore AC arni Netaji Subhash Chandra Bose samhang ke thek arni talondun Karbi Anglong Netaji Coordination and Conscience Society pen Dipu Circuit House athengno long kedo Netaji Subhash Bose akumle aphan Miralek la pen Netaji akai lamo kachethan pen si Netaji aphan RD Pidam KANCCS amai pu Gotom Roy lamaing thor datapi Society bidisar Ranjit Kumar Sensi Netaji aphan chikimo pangcheng Chopha luhi tum Netaji Subhash Chandra Bose akai alamo parno damsi Bose lokacharya ning reu degree along English at sadlang number ke ong nai abang pu amparta alang di ICS mate Indian Civil Service asatlang along pliang deng mate 4th position kidona bang pulo puta alang letum kachetong arat aphan than pachini hempu mukranga dorbar amai pu lunse timung asamis alamet pi monju hajorika penching lok penang an abang pu mang pila so ajay megalong chetong dun Sapapani Area Baptist Fellowship ke Jatum Kangthiradim Tika West Karbi along Humridam SABF ke Japan Arkoni Pine Kore Hini Arni ada porpai plira porpen Sapapani Pen Barsi ada porpai Crazy Rajtim Apor Tika Baptist Church along Paledamlo Kiledam Pen Haladak Mondilatum ke Jatum Penchetongsi Angdi si Arnamapan Akira Kardom Ardomlo Haladak amondulia tu pen kipathek lang ki sojun si Karbiang long along American Baptist Missionary atum birta ki menang ki paklang chengadim mate cemetery Karlitang Mrs. Laura A. Carvel Reverend J.M. Carvel lapen Mrs. Charlotte P. Muria dimpalisi haladak Pastor Joel Hanse pen alang tum kai lamo than bajer mi ponlo labang so cemetery along angdi si arnam chardom ponlo lapen Karlitang bangke thamatuma kar jonga phanta ardom ponlo aphitika Baptist Church along wangthusi malam sopor girja ingnilo SAPF amai po Chandra Singh timong pen kachepahem pupon amai long chunbang tharson kathar pen kipachini la pen ning mening do anong e pajur ponlo
Tika Baptist Church Pastor Joel Hanse, Chunbang Robi Singh Timong, Nimarli Keja Mai Pilili Ing Tipi, Kache Bepi, Risunimso Keja Jordan Hanse Pilapen Davidson Timong Atumapan, Karbi Pohopen Archo Ponlo, Pinpur Ponsinang 1856 Hanekan American Baptist Missionary Atumlapuan Kahelo, Pen Karbiang Long Tikang Long Long Nang Sunsi, Karbia Kai Pan Birta Kimi Achili Riklo. Alang Litung Wangsi Karbia Lam Chari Lola Pen Karbia Tupan Kepatek Parijia Pan, Lokitan Pang Cheng Lola Pen English Mate, Roman script Pen Japons English Bible Alam, Lamlar Patok Pang Cheng Lo. Lapen lun hai hoi tak kithan chipaduk bonlo alang litum karbia khai tumta jok nangji thek nangji lapen re nangji pupen ladak karbiang long along wangsi ladak amatsi alang litum chom ta chewai lupu hai hoi alam pastor Joel Hanse pen than pajirmi kijo choranesan chorap sarsi kardom chipajer pen chekaglo ladak kadok kawe along ta mesen pensi pininga Farman West karbiang long along kahumri damaja meg mesen pensi pachunlo God news ta parent ke anand terang pen nangki lobiota nan malam sopor pandi na Farman birta mo panik sinang. Good news, good news. Dr. Debanka Sharma, MBBS, MS, MCH from Gate Hospital, Guwahati will be available for consultation at Gate Hospital OPD Cum Information Center, Amalapati, opposite East Forest Office, Tifu on 24 January 2018 at morning 10 AM to evening 4 PM. For appointment, please call Mr. Dulal at 986-422-7518 or 8628-208677. Siraknon, Birta Kamay Nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8th, 9th and 10th of January 2018 at SBI Difu branch, Lamding Road. Up to 50% discount longpo. Loan kachitu one atubapan. Labangso abarsai Kamay Endonon, Lapen Bank loan chipi one pen chapajok dunon. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong gehem bich kimchi phansi jitam bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hem gimi kim bomlo. Sita lahaya laben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hem ki kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hitikulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Tharwe alang Teso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo piputhar biar talang bang tholo. Di mahasau along linagalim arlo parlolong lipugi kham kepen arko ingkora ketham arni haflong rong spialong suri rat kikhoi kriang tek chepaklang. New Delhi along Suri hini rakre poning kan pai ke thom arni Central Government NSCNIM angbong Naga Framework Agreement chetok lo. La solam don along Dimasao long le phanta parlo dang. Dimasao long le nagalim along parlo long le lapen long le pithet thipu ke kham ke jiapan arkoi ni phai inkora ke thom arni haflong along Suri arat chiping si. Deputy Commissioner arideng epak pen poralo pajerdam. Dimasao Student Union, All Dimasa Student Union, Dimasa Mother Association, Dimasa Women Society Lapen, Dimasao Autonomous Council BJP, Dimasao District Committee Tumsi Laswar Muchejeng Asai, Pater Pipon Lo. Harokat
Netaji Welfare Society pen arkoing kora ke thom arni pharu sireng kora siang deng Netaji Subhash Chandra Bose samhang ke thek arni talondon. Jamek ating adap lama kang tolapan armu chejeng pado bokolya long boha kedo Krehini Galwal Regiment Major Rohit Tiwari si lama ingthorlo lader phi harokat rong supilong armu chejeng pado phitlo thanbang bobes Rajbongsi pen kangpu khai Krehini armu chejeng along khai Krehini chetong don khai Krehini armu chejeng kapado pen harokat anchot kali Karbi long talawera long ta monsam dopo pusi Netaji Welfare Society kacharia tum ningchepathe da Birta bangkila pansikang ton poniklo live of the news channel do me thangme kurwang thu